lele nih, lumayan lele Jawa, lumayan nih tarikannya ada daripada boncos. Oke, lumayan satu jempol raksasa ya. Ini cing sama bocil mancing kita di sini nih. Strike lele. Oke, kita coba dulu pelan-pelan ya. Oke, kita lanjut lagi mancing sini kali perairan pintu air Gombong, Jalan Puring ya. Gombong, Jalan Puring, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Oke, teman-teman lanjut lagi. Oke. Uhuy. Oke. Dah.